tunapiganisha sana kuambia watu wajikaze tupate amani kwenye milima mirefu ya Minembwe, Lulenge, Kabanja, Milimba, Kipupu na kuendelea. Alafu pamoja na hiyo nina matumaini ya kwamba mambo yataenda vizuri juu tungali tunaendelea kuzungumuza. Baada ya kutoka huko tutakuwa pia na mkutano mwingine hapa siku ya 4 Moni. Kurikirana Imurenge TV. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusaba abaturage bo mu moko yose atuye mu karere k'imisozi miremire ya Fizi, Itombwe ndetse na Uvira guhagarika amacakubiri ndetse n'intambara zikomeje kuharangwa. Muri biganiro hakaba harimo abaturage bo mu moko yose atandukanye ndetse na bamwe mu bayobozi b'imitwe y'inyeshamba irangwa muri aka karere. Izi ntumwa za leta zikaba zari ziyobowe na Colonel Rugabisha Alexis ndetse na mugenzi we Colonel Mukalenge. Izi ntumwa za leta zikaba zaje mu mugambi wo guhuza aba baturage babarizwa muri aka karere. Ibiganiro by'uyu munsi bikaba byabereye ahitwa ku Irumba, aho zari biyobowe na Colonel Mukalenge na mugenzi we Rugabisha. Ndego y'ibiganiro by'uyu munsi ikaba yari igamije guhuza aba baturage ndetse no kubabuza kongera gushotorana. Mu ijambo rye Colonel Mukalenge akaba yagize ico ashikiriza Imurenge TV. Mazungumzo na wamama pia na wapastor hivi. Mazungumzo ingali naendelea. Tumekutanana na vijana wa Biloze Bishambuke hapa Moni, na hivi ninajielekeza Lulenge kwenda kukutanana na washef kutimie pia na wasaj na wapastor vile vile, na uwingi wa hawa vijana nao pia wako kule, tunahitaji kuwaona. Objectif yetu ni mission ya kutransmettre message ya chef de l'État à travers chef d'état-major général, kuambia watu ya kwamba amani ni matumaini ya kila mtu na amani c'est une affaire de tout le monde, la paix. Alors ni kitu kenye tunapiganisha sana kuambia watu wajikaze tupate amani kwenye milima mirefu ya Minembwe, Lulenge, Kabanja, Milimba, Kipupu na kuendelea. Alafu pamoja na hiyo nina matumaini ya kwamba mambo yataenda vizuri juu tungali tunaendelea kuzungumuza. Baada ya kutoka huko tutakuwa pia na mkutano mwingine hapa siku ya 4 Moni na mashefu wa Minembwe, washefu wa Lulenge, wote tutakutanana hapa ili tukizungumuza ni ile lengo moja tu ya kutafuta amani. Asante sana na Lakini kanali, wakati ambapo mnafanya mikutano kama hii ya kutafuta amani ambayo mmetumwa na serikali ya Kongo hata na jeshi la taifa, mna matumaini gani wakati ambapo mnaongea na raia? Je, mnaona kwamba ni vema watu wanasikiliza mambo hayo kusudi warejeshe amani? Ndiyo, ni lazima watu wasikilize mambo hayo juu turudishe amani, sababu kila mtu ana haja ya amani. Akuwe Mubembe, Munyundi, Mufuleru, Munyamulenge, wote wanataka amani. Maana maisha yenye wanaishi kwa hali ya ugumu sana. Wengi walihama makao yao, kukimbia manyumba zao na makazi zao kuziacha. Alafu ndio maana mkuu wa nchi kupitia chef d'état-major général alisema tukuje tuone watu wa kwetu, tupime kuwaikalisha ili tuone jinsi tunaweza kurudilia amani na watu waendelee kuishi jinsi walivyoishi awali. Licha hapa mtakuwa na mpango upi ya kuendelea? Licha ya hapa tuna mpango tuendapo kutoka kwenye mimi najielekeza Lulenge, tutakuwa na mkutano mwingine hapa. Baada ya kutoka hapa tutaenda Kanguli, pia Kipupu wanatuchunga kuongea na wenye kuwa Kipupu ili turejeshe amani kwa milima mirefu.